tangka kuti paro ko pen akso tangka cross halang mut et pensi hem chikim det pula so akoy ke bang aku taksi nilitun tanang tu makan hang pen langlar pin tu lasi CM Dr. Turang Long Hang ke hai alang dia suku hem ke chikim along karbi song trok apa ni musim tu orang song atau bent kecil trok alam don karbi ekor bent hangat kecil apa be lepas lasu aku yang kipike EPSLC John yang cikat har alang li atau mafik song dan sila so aku yang kipi sila so aku yang kipi alam teh putak yang nilitung abarim song trok atau bent kipi bang kumbang gelake anggur gawe alam apen la kaning ame kang sike pahan catap usi mi tum ke koi chiji apen ke lahai karbi ekor apan la kusom nong no ke jo la bangke alang itum karbi ekor akuthak la tak alam te elong le pot sini di puntu asinang nang itu mangnu pen la karbi ekor along non am kala karbi ekor kache to kahut ke paching turji aparman puti surisi gomen no benjamin puti parok ko la pen gomen no asamen puti parok ko kala haina ange panong petang kaben pipisi ke korosma la bangso astaya kampang PSLC joni tigatara aro tum klardak ini gabe popsi ini kusom kali ini kan lang fasilur dun tur kali ini kilang langkah kinde dun mate napuson kepangdak tap alam kapaklang kasi ini tu puntu apa nang cuma kabir ahin pen media ahin pen iltum lam kapaklang lah no je non amat government of India atun kuti bharap ko akan kapen non kam sai kam claim bom lake dak gifu post office la pen university an land Portland atau tawar kan ke 5 crore laso sign claim bom lo apen ke 55% an akam non claiming bom apen laso akam 105 crore bom ben kuti dikebran market an bang ke non running bill ko hisap pipon lo kan was council tunil tulong pe record ke lo mateng apen isi bang ke hamren tahun lalu tuar raso pilot pamicu improvement on hamren tahun internet go raso karman ta 62 crore angka kono apen raso anu kam ke 71% an kono apen ke tangka ke entang lake kuti thongke bai si ana tangka bangke running bill ko hisap longkang rasilata ke kemane ngahem hem kecik kimalong karbi ekor apen tangkanan kiri kuti parot ko cross det ini palu pucok alam hangat eklang abe basilahan lo non nili nang tang no pangdak alam thelahan lo napen ke nili PSLC je kathar aru tum afan pachini tum alam thelahan lo jong sinang tum karbi ekor alam the puthak la dak kachini je akenang sodo kote kada port kami nili long hai dokumen nili ado gawe CPF sido jo lasilahai ko PC scheme peteng konma PC non status present status ko pima lahai lam ke puthak nilong longji ado gawe dokumen do nasi klardak pen nilinang tuma anu we kita kepangdak konje pan nilinang tang klardak pen panilo lasilalo alang litung teglong lo kalili kanang lang akoy kipi yang pen kasua akoy kipi bangkalang tu rap cari ale kicu NJ pansi kasua akoy kipi ta pusi lapen ni yalang tu han sodak pen pininang tu meja hoy pen ipugang tu mang lahan lo political ale kicu NJ pan political aing pan alang kacarsi ki pan ke nilitung la song trok abarem sim toda song atong pan karbi ekor apan nangutum pajiju ponlok asai bangke en pondere apen nilitung batai ini untuk cecak dari asalam tebang yang itu PSLC donasi kita ada tam sudah pen kecini itu lapen ke alang itu la anibang amet hang asok abui kang rai
mate alang tu APSLC jai akara ro tu mani bang mate alang itu masa supporter atau BJP yang kacing bidun apang suri kilit pin BJP yang kacing bidun so join itu alang itu pilol ho kemat haki sungnang mate alang itu kerang jelang apor pisi manjima ulahai kemat haki sungnang join itu kalili galang lang kepatam kepasilur dun kakhinde dun kahilidun ulahai asai kedeng mah pusing alang teman agi itu akan lakukan ratapan kepamang hu akan lakukan ratapan kalili galang lang media kan kepangdak lahai macam nangtum ington nangji akan nangtum nggih dami racari pipi manang tum kicik puji la puji kacil nggih dami sidami la nangtum song prok atau ham pilo paro pon blok pen kalili galang lang pahanca kangkat je bangke kerang gelang ani bangke ni cecak je lapen ke nilinang tum han puji lah kan lo hak kerang mana kecing si 2021 September cikgu tarik di pentan itu ekor pentan nang tum lah kita kesi lang bo akan ni tum lama ni ta nang tum han aku bila hangat dan ni tum sodak aku son nang tum han lamplar kebun sini son kan Kegong setelah kuson abi nang kenin tum kecak je akan nang tum cetak lang dak tame kupisi ning hang mana tum de pinikar de koda kan nang tum ning dok de ke kumta muna tum 44 sit nang klang upute muna tum cepati din de ma kala dani tum nang langji nang tum piniki khamkir jon rock pini nang tum karbe kot pan kali ni nang tum nang paje thangkila nang jon rock asim munang langi nang tum ha je munang tum ke political patsu de da party pinat manang tum no 2027 nang tum MSC election hodlo pute nang tum nang cepati duni ma cepati dun de mala subo nang tum chok che plain play le dam de nang khamkira tum nang langi mu hal so por nang tum cepati long klam nang tum jo jimai kasi nang tum napson kalili kan nang rapan pamang ke tono apen ke karbeng long ke thirpul kamon sam ketang di boma hur tang tum asma mon sam itu boma di melong nang pati godun dari apen ke ini tu mamata song tro kabarin isim tu song tu mata mon sam ke pelang noi pan pinti majok lang itu ini iklan pare loen order itu patiku loen order itu ke papu pelang no kuning tu ave bila tunggal labang solong dia long kupima constitution kupima loen order la semua project semua tu kanang tu mata kalili kanang lang adak mon sam ke dobo madim long ke khamke yang tu kalili lang protes yang tu kalili lang isu pen proteson mon sam ke pelang kan tak kahelu nang kasi jadi nang tu nang itum song trok la MOS mate ekor ka cetok pen kupiti lo kicun nang la pen kupiti lo kicun cenang la pen nong kusuang dengan lo kili la so patak kicun MOS 2021 mate karbi ekor kusi komen ke recognize asila bangso karbi ekor anlong kicun je bangke hokpet la bangso MOS ipa cun dia sai nong bangke 125th constitution amendment along sikadu pagi bacira plan dulu Asian si yang tung sini lo April lah ciklo 17 nan ini tung ada tar langsung aja nama guest house long chief minister pen ini tung close ini tung ada MOS memang telah karbi ekor apa tak cinggai lo pen kita tu kabe ke la 125th constitution amendment bill long dia lo la so bill ke Assam government pen bang ke tham ke kahilia pin pen si clearance bill akan di Meghalaya pen da choklo pusipu Mizoram pen da choklo pusipu lasi asapu bana lir lakason ke dolang la kehala manik saha Tripura la pen ke produk debo Burma atau produk Tripura Autonomous Council alang na sabu ke ceton ke cerna hala so ceton lo prote prabjin pen bangun ke bang hilang ke pang okapor ho session ada parlimen ng pang okapor session long les lo prote prabjin pen karbi ekor aku tak alam rai mati kecedon ang kek bangke rabjin pen picu nanti bangke teglong puk si ini nang pulang kontak nanti Karbiang Autonomous Council CM pilihan long hangke korupsi tangkapan si ahem kacikim tu labang so kota idi tum same rena mari lo nasi nang le tum song trok hoi pen kopi lo labang so korupsi tangkapan si CM hem kacikim tu lampu thak nang le tum dipun
Sila corruption claim bang ganil tungge tewa nang na pibun ni na pu udang di athema lada ke government of India la pen government of Assam tenta investigation agency tu investigation ke agency tu government of India puno government of Assam puno la se halang tum si bang di tarik ji ili tum ba kumane opposition tum akoi tipi uthak ke lake chokche lagi apen investigation along si jata plan ben CM ke hai mata kaitan India lo je ED kali CBI le inquiry kita alang ni 100% cooperation ji pasalang ni media ngo ta ave ke tham taklar tang asila so ke kaprek ni tumta ke jong lu oji ke lu oji alam thela ke ave lo busi ni lu na puji Saya nami tu song sini hente kapan sekarang mungkin tapi ongkul langsung kan sekarang so itu sudah seperti song nonton ke sambil song bang itu nang tiba song bari dengan itu pilih ting buat kono bahasa jadi hempre ka song magan ni tum ke inton koklo ku abang ke ni tum de la ke ni tum karbi ekono mata hempre bilu hadang hutta ke tok dak apen demokrasi pen suluk sudak kalipin ben akache song along mat bulong tame nim tum cerap bunji jong si Bharatiya Janata Party tum sitame in samjin pen state board kehang mate lag hempre kehang cycling bom dalam tempat tum 100% support ji kumane kapre katum dong si ini kaskom tum le claim bustame kastom tulong tanu tebe kerang jilang pora claim nunji le pen damtang pora tum rakut pen ke join di hadap tum ramlila maidan kami corner hai saita ke claim tum chulong thaibo cerap tunji le pen madu asong sitame gণতান্ত্রিক mate demokrasi teng pen dong si kehang atau no angke ni tum on cerap tunji asal sudah kagaron barin pula sampai bisa dipolitikan untuk mas tidak lambat tempat nak pun gimana ini soal nak tiba-tiba sendiri kok sudah laki alang ni kininjay na baka hok da kapre ay sidat nong gawe hormuta pini medical college puno veterinary college puno prabjin pen ni tunto ko pendak agriculture college sita ni prabjin pen budget on tengkon na do ko sainik school na me do ko pen kapre ladak road and infrastructure pen dang no kapre kaching tu rasa yung si langdam rote ipilo nang state along ke donang gias mon amke pini karbeng no autonomous council ang kangaro karbeng no makan gas karbeng ang kangan ku etlo ala so pan langdam si ini ke ongdung state along ke donang gias amke except non order pena paheran ke ongdung dak infrastructure la bakenan so kan kira kan dulu kala so pen langdam si idam tan apor ho chief minister la puson si kininje ku sendiri itu Kalau silang adalah tindak tanah kora pun nanti mereka tuan dan ini nak kasurong election untuk council dan election dulu lah itu nanti song song ban ini kena naselek pun senang ti ban di nama itu nanti emisi sama ini kenapa ada laso aku tak ngerti tentang political accommodation ko alam political accommodation ko alam man ke non anta ni tung kaching wai ting sai an ada megong situlang tapen ke tantang non herjong jang ya ciklola petroksian chief minister ben tung ada asibjit kaching wai chief minister mata nu tung hang sini ke hinang pitikang lo je kirang jilan aporan di hauragat election aku pensiun itu kan lakukan political awai mana hong jai long kerang dia atau warna kupu dalam tiang ning kethe nang ketika kasih daswan ning kethe nilitung teng bonsi non alam pensiun itu jong hong lo lepen daso along da kan mengot mas konsila CM akhai doktor program long ha alang ni kita me nang cirap tu tu nilitung ning cipal itu sir yang si dalam arti si itu facility nanti itu bangke itu orang lebih cocok masuk Hempre long le de chaku ma po bang ni upin tema tong bigman no madai le tumhan nang pitekang mo ka chini lo 44A aso ja kong pen le tumhan tong bigman long madai bi pitek si la ka do ka be
kita cunji parman ke Government of India atum sinan kucun pun. Si Government of India atum damtang apor ini tum MP tumata apor pen. Pada Parlimen kami tada lantai karju kondolo. Si karju kondo teng Government of India atum cini kami ka karbenglau di mana sau. Betul kami alam cini kami ka ada si. Kebang jilang aporan ini Government of India atum apor mesin apor itu Thomas Council Thomas State kami. May pagcunja sa ating kontribusi. Ini hidup. Ini